Friday njega mwiroreri wa Kameme TV ngehoka ati ukiri mwega na kiumia gyaku ni gikoretwo gikiri kiega na muthenya waku ni wanjirie wega wa Friday ni weekend ndaya we tureharire tondu ino ni weekend ya kindu gigwitwo Madaraka Day ire gakorwo e muthenya wa Sunday kuguo kuma muthi Saturday Sunday Monday ni weekend na tukumianjeria haha thiini wa humuka nginya ria ciri handa thaa imwe cia hwaini na ngamenya mundu gwitwo Mochi ni amutirithia wega thiini wa tabarira ya ribuka nani handia gikene getha tukorwo tugikihumuka we watinda wira we ni hindi raumira wira we watinda ugika maundu maku ma mucii we ni hindi mwina twana twaka hau ni homu waku mureka mundu wothe uri unyitanire na ithwe all our 47 counties tukamwenda muno makiria ngatho cia mwanya tugacokeria Ngai ngatho ni undu wanyu eroreri inywe mwenja wa itoka cia Kenya tutimuriganirwo our diaspora people tukamwenda muno makiria na tugacokia ngatho ni undu wa inywe na ndakwira turiko tukinyitanira nawe nginya rĩrĩa cirĩ handa thaa imwe cia hwaini no twirorere thiini wa TV yaku hau uratuona no ukorwo gitwirorera kuria mwena wa online thiini wa Kameme TV Kenya mwena wa YouTube mwena wa Facebook nigetha tukorwo tugigitirithania tukiri o hamwe na we no twandikire nginya WhatsApp na umuthi ni kuinikiriria turainikiriria kiumia kiumia kiu ni gikoretwo na maundu maingi kwanza rugi kirioneka tari apologies and upon apologies huko thiini wa kirima thiini wa bururi wa Kenya ona thiini wa kana nja wa itoka cia Kenya na maundu mau mothe ni tugukorwo tugikimaririria nigetha tukorwo tugikimenya atiriri niki kirathiro gitagirire niki kirahitana haha na haria nigetha tukorwo tugikiaraniria ndakwira njitagwo Nonsizi mwari wa ngethe no njaririe mitambo-ini yakwa haria thiini wa Facebook ona ho no unyandikire nigetha tukorwo tugigithie oro wega na onawe ukorwo wi kuria mwena wa turakwira WhatsApp ona kuo no ukorwo ugikinyandikira nigetha tugigithie oro wega na ndikire wika ni gukorwo ngirora kana ngithathaura stories ici ciothe kana maundu ma mothe tugukorwo tugikuhaririirie na no media personalities na influencers andu meigweta andu mwanaigwa andu mwanona thiini wa thimu cianyu nigetha tukorwo tugikiraniria kana tukorwo tugigithathaura maundu maria meko happen maigaga ladies first rina the one and only Gathoni wa Njuguna kana this is Gathoni betwe nake na tugukorwo tukinyitana nake kahinda gatakiri kuraihu nigetha nake atuhe kindu gigwitwo mawoni make na twina mundu ugwitwo Jack Mbogwa Jack akuragia tell me why kura bana wa TikTok ni agutwira tell us why nigetha tukinyitana nake na mundu ugwitwo Gathoni yanjirie ena media experience ya over 8 years anakorwo kundu gutiganite radio-ini tiganite wana muigwa na yuazungumza Kiswahili sanifu ni agututeithiriria hakinya ni haria hakindu gigwitwo kule Tanzania sababu tulirushiwa maneno na sisi otherwise nyambe magitugeithie o mundu na twira kuri magugitaria atia maigaga ladies first Gathoni how are you? I am fine, thank you. Gakena ni gukuona Ona ni gakena muno. Niguo. You look lovely. Thank you too. I love the green. It's greeting. Yeah. Mwatukiria ki barabara ya Thika Road. Thika Road tiga traffic. No tukirio sawa. Niguo. Twi hai. Gicagi ni wiriga. Gicagi. Tuge tondu ndikara haraihu na gicagi ri. Okay. Aha. Ona oni manjiriga. Okay. Abotugeithie. Yes. Abotugeithie. Thengio muno ni undu wa go tune in Kameme TV njitagwo Gathoni wa Njuguna. I'm a media personality. I'm also a counseling psychologist. Ni joy dihana. No ngurute to stress. Ni hau ni kuriganirwo rarigane. No gurute to stress omake. Okay. Yes. All right. I'm also a mother. Okay. And a wife. Na niyo practice aga counseling psychologist. Tuge ugienda practice no practice. Okay. Dia betie no. Na we muthaki wa mathako magerekano. Yes. Ya Gikuyu na Githungu. I have a few bit of Englishes. Ni waragia Githungu. Thank you. Yeah. And karibu sana. Thank you muno. Tell me why. Nie ndikuaga mwana kio ni muraihu ogwa. We ni haria mutange muona I wish ni tukugia na full shot yake
Ndaingira tonda bokora harisi ndaboria okoragwo we mũraihu ũguo. Jack Mũgua horo waku. Gũtirĩ na ũru. Yes. Kuria ndauma kwina thayo muingi ngunia ta inyanya uguo. Kwina guo muingi. Yes. Ngugeithie mwiroreri wa Kameme TV na njokie ngatho nyingĩ cia mwanya kwĩ Kameme TV nĩ gwitikira twita Gen Z ithu tiri mbeũ njithi kwĩ difference ya mbeũ njithi na kwĩ difference ya Gen Z na ayuthi ithuĩ twĩ Gen Z. Inyo mutiri ayuthi. Ithuĩ tũtirĩ ayuthi tũtirĩ mbeũ njithi twĩ Gen Z. Oh, thank you very much. Yes. Karibu sana na mundu wetagwo Jack ndimunaga kuria mwena wa TikTok, the TikTok influencer agidiku ni atwiraga tell me why. Ni video yake ni ria muciari waku anegocietaga mwiritwo kindu ni magana meri ni kugura 10. Yego nginya king'ori. Na eyo niyo team ndi nayo umuthi kuma guku mwena wa Kameme TV kana mwena wa Kirima niyo tugukorwo tugikiaririria kuguo imwe kwa imwe ni tugukorwo tugikirika theinie wa maundu maria makoretwo makihanika theinie wa kindu gigwitwo kiumia kiu kihituku na ngwanjiriria na rugana ni tuko tukinengerio rugano rwigie aini a guku mwena wa Kirima literally wameguza mlima tondu Friday wehitukite kana ni wiki thiru ni wiki thiru niguo mathire na magikinyitwo geni no akimona hau thutha na magigitugwo na ni mari kaheri we ni aingi ni urakimona na ni mumoe magitugwo makinyitwo geni kwa kuria kwa current deputy president na undu rehete wari mwari muno kuria thiini wa nenda-ini citu kuonania amwe ao kahinda gatari kuraya ni makoretwo monetwo na uri urariho former deputy president niwe Rigathi wa Gachagua na magakorwo magikimu support in fact ona riria kiama giake kiaruguragio he amwe tuonire mageithanitie muda ucio mufupi ama murifu marakiruga mwena uri na marakiugire maundu ma mathite kwariria ku ni guteta kana kwariria maundu ma aini no nake former deputy president ni raugire ati manengire o mundu ngiri tareke mundu gwitwo director banengere video tumione coke turike hari icio. Wasanii wetu na waibaji tumehuzunishwa sana ya kwamba wamekuwa wasaliti ya jamii. Ati wameitwa pale Karen juzi na huyu mtu anaitwa Mr. Moneybags. Ati wanaambiwa wakuje wadanganye nyinyi SHA inafanya kazi. SHA inafanya kazi. Na wakamwambia ati watakuja kuambia nyinyi. Wameenda kuchukua shilingi 50,000. Shida yetu kubwa kama jamii ni wasaliti. Akunyaniria rure. Naona watu wengine wanatutisha. Mimi ukiniangalia hivi ni mtu ya kutishwa na watu. Tuheshimiane bwana. Tuheshimiane. Nao wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini? Ati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamrisha kama nani? Unaamrisha kama nani? Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima, lakini my friend, if you come within shooting range, we will deal with you. Right, tukirika thini wa rugano rwitu rwa mbere mundu gwitwo Gathoni ni online kana fans ni mara are they judging aini Kirima Hashli acio marathiete kana we ukiona na muonere waku urona ate tondu wereke ngwire ni arume kuga ma ni arume na ni maririo uru na magathretenwo na makerwo nyimbo citiguthikirerio so he aria monete ga pressure ke iguru maka apologize but I don't know musanire gwiciria agiro gukorwo neutral. Okay, neutral ground yani cheza safe todo thaicire mambo ni moto ni mahio biu koguo ri mundu ni endaga kuhuthaka ugikani akukani umenya atiriri ngaingithi mwena uyu ri no ndithukirie nie mwene kana he handu ngithie na kiama ni urateithia mundu wa kawaida utangikinyira such a leader. Jack hiu monere waku hana atia wa mbere non season tukwenda twambe tumenye ministry ni no ya gospel tondu that is a ministry tukwenda tumenye ti andu othe makoragwo hau gweka ministry we andu makoragwo me pia magithiete matukanite ru aya ni aria maragithiete mekuma mwena wa okay riu ri ndi mwena wa gospel artist
haha ri ti andu in that industry ti mundu wothe ukoragwo uthiete hau ni undu wa ministry andu angi me biashara na ninge njugi atiriri wita muini ri wi mundu wagirwo gukorwo wi neutral tondu kwiragwo msanii ni kio cha jamii inyo muraiga muini ego no gukura neutral ndenda kumuria atiriri muini kainge ni uhuthikaga ku voice kana kwariria uhoro wa maundu maria maroneka thini wa bururi magituika neutral atia tondu ona aria mana korome hau kabereri mana ina na makagweta horo wa maundu no kana matiigaga mwena omwe gutiri guthie mwena omwe angiko you want to be a voice ni wega ugakorwo we neutral ndurahutiriria ndurasangira mwena uyu na ndurasangira mwena uyu just be neutral na with that tondu ndamenya na ningire onokorwo ni gutuika you want to side with one side go with the majority it is very wise kideria mwena omwe agikorwo ni ukwenda guthie mwena kana gu support mwena omwe ri go with the majority. With that, you'll be safe. Na that is a very wise decision. Ya gwika. Na muonera wakwa gathoni ngiona ni riri. Tondu thura nyingi turona twana cionanga. Nyingi ti njeru. Ti thura njeru. Na ona magitu ni ta nini muno aria marari eru guthie kana ni guthiagwo State House kana ni guthiagwo ku thura nyingi they are very constant. Na gwakorwo na riri gucenjia na githugu ta changing ship kana gucenjia ukaruga bathi urathie nere raruma basically ni turona ni eta twagite kindu gigwetwo loyalty kana riri ni guthie kuria kahua gekeru riu hau ni hondi kahua keru hari ni tumenyaga ni kaumagira wega nima no riu we ungikorwo an entertainer somebody oria Jack auga kio cha jamii hau niho hendaga ki kakiri kadogo umenya atiriri ndathi uri ni riski ndacoko ui ni riski ukamenya unachezea wapi because again politically speaking dekoragwo we are not in the wave all the time no ureke wave ino ehetuke ucoke weine yani nduke mixanie tondu kwi mixanie ni kuhoka arehaga emotions na riu mundu akona atiriri yani we go supportaga no nie ta mukenya itangikinyira lead ucio ri ndungithie utetere wetwo ni undu wa ithano ri ugatengera na maraiga ati ni marathite gutwara tondu ni thomire rugano mateta kana ona deputy president current ni twatukanirwo araiga current ni gukorwo akirora masirahi ma aini let me tell you he ndaigwa tatu season ya campaign season ya campaign ni kinyire akire mundu utethaga kura na masirahi ma aini na masirahi Now, honestly speaking, gwiciria aini they are becoming very selfish tondu onokorwo ni guthie in kwari uhoro wa thirikari kana gu support kana there need to be some neutrality na ningi angikorwo urathie kou ni undu wa weta muiniri thie wiyariririe haku no utige ntororire mundu ta ndikani no tumbagwete ari hodwe tondu ni undu urekekire ntororire mundu ta Karangwa kiuga ati SHA ni raruta wira honestly na ningi maratwira atiriri ati marathiete kumenya kwariria uhoro wa aini uria megu supportwo and what have you no ningi ri ni warehe uhoro wa SHA ni uratwira SHA ni raruta wira ithuĩ twi ground ri tondu ni tukirwaraga twina our friends mararwara twina aciari mararwara SHA ri ino turerwo ni raruta wira ri inyu ni muramiona agathoni ni uramiona handu hau hasha ingiaririria ta mundu ni kiumbe mundu personally I know of a relative uthiete akahuthira na ikahuthika yes so unaona rudieta msanii no ne mokwanjia kwaria cia SHA tondu ni ciateithirie muno and as a family would have it would have costed us a lot no riu akihuthira SHA ikikate ikihuthika unaona he aria irahuthika he aria tarahuthika na district na twanona riri tondu ona ngigeria kurora ri aini ni makoretwo mari hatiririe tondu mathina mao ni maingi wa mbere twanji na royalties matiamukagira royalties ciao ni mapokeaga ngiri mwaka Oni okagiro ni message ya ona magana manana at least ni hakoragwo na gia kuruta cia kuruta okay fine haya basically kuringithania na runo iyo neta is even kindu kinini muno kiambire magukorwo makiamukira ngori atiriri itare ndunduri uga itare ndunduri guthagwo na ki na njugu memwe kai ona matangiuga atiriri reke tu boycott girishi 50 angikorwo ni manema genuinely turathie kwariria maundu ma ainire tugereke cikare
twete andu othe tondu reke ngwire ngayukano ya aini bururi uyu no ituninaga yes maigi atiriri angikorwo turathi kwaria macirahi ma aini ri metwo aya manini makunyagwo magetwo ri makaiga aca tutoke ithuothe aini a bururi mugima ri tutiguka I agree. How about that? I agree 100%. Tondu riu ira show no ria Gen Z taumirire turi othe. Don't make that face. Taumirire ithuothe. Nah, it showed unity. Even you Gen Z. Yes, Yeah. even me Gen Z. Even tukiumira ithuothe Okay. na riu ri nona yonirie ithue ta Kenya the way we are together. Koguo guthie ni mwagayo andu anini mugathie andu anini gumwena uyu hau niho ena kathina. Yeah. Na values cia mundu nicio ciugaga tondu reke njuge taru ndiguke gwetha tondu icio ticio tukiri no he mwini wendaga kuheo mbeca ararega. Muronire? Turonire. You saw the 1 million. Uria uye nie kunyarara utonga na indo cia guthira. Gathoni gane tugukorehe update. Kidogo niko gunyarora tonga. Ni Philip Kemani. So egire ni sawa you know you see tondu values ni koragwo itiganite koguo ni bottom line ri values cia mundu ri ihana atia. Yes. because I think also guthie ucoke uke apologize. Kidogo ni ngwenda kwiyuria atiriri wambite kwaga ku apologize uge umuthiri heka mucemanio njititwo na ni njui ni ukuigua uru no sorry but also nigetha tuthie rugano rungi it's showing uria we are so tone deaf kuma haria thirikari-ini nginya othe wi nginya guku thi tone deaf ni kuga ati tutirathikiriria uria mukenya arauga basically tutirathikiriria turenda kuga atiri inyu ni mukunegena negenai ithuĩ tutire kuu tondu korwo mundu uria urona okuhiuhite thaa ici otuguo Gathoni iga ni uguthie na ugi you will I agree na ndu acio na magithukumaga more than 50,000 even for an event have you not paid them na ningi 50 to lose a lot of people is kidogo si wise. Not wise at all. Na ningi ainia ya amuri mari maga gucunga ni mekugayukanio tondu na ni mekugayukania kirima o to aini ni mekugayukania mulima turawita mulima itiguo tondu riri ni mwathie ithuĩ ma fans anyu ni inyuĩ turarora iguru ni inyuĩ turenda ni inyuĩ turenda gwika uria mureka tondu it's simply kio cha jamii riu if we are not careful and if they are not careful ni mekwigayανukania na ni mekutugayukania ithuĩ twita ma fans na andu a murima. Okay. Mureri wa Kameme TV na no twende kuigwa nawe mawoni maku although tona tukoretwo kuria ground tukona mawoni matiganite but no twaririe ona kuria mena wa WhatsApp no twandikire nigetha tuge we uraiga atia kana itwari urari onire atia na of course ni rarehire ngahi hanene muno rirathi na mbere na ngi maigite mutika marumerenge ru ngiya ngugire ni guthwa mukonyo ni uria gukiyuhite tukoretwo gikinyukia thinie wa rugano ruu rungi ruru na ruo no rurakuruhania no teti na reke ndimwire kuici kwingi kuona mengi ona tutiro ndutuonete mheshimiwa wa kuria mwena wa jujo gwitwo Koiburi mheshimiwa Koiburi ni akoretwo na githangathi kana ni akoretwo in the media ni undu wa itumi itiganite na rita riri thutha uyu mutheri ni akoretwo oho ni undu wa kindu gigwitwo ambire kugania nyitwo migwate rira rugano ruu rumirire kwari muthenya wa mwambiririo kiumia giki gikianjiriria no thuthuria wekwo ni andu matiganite muno makiria nginya ruhonge rwa borithi rurauga gutire kana uthuthuria na ngano rugano ruria araheana na marora kuria arari aca we ni kwinyita enyitite migwate tondu kuratuika ona Sunday hwaini he handu ararite na guku gatundu etagwo Ellis Ba akikigangara wicoka he andu manyitanire kathana ni manyititwo in fact goka ngithikagiriria mohoro me bao-ini no mwe wao urakuruhanio na rugano ru ni mundu gwitwo MCA wa kuria Kanyanya-ini ward niwe Grace wa City no akiona iyo ni mbica yake riri agituonirie ati ni akorwo kana ni anyitwo migwate no ruhonge rwa borithi ukaiga aca tithwe twe ohoro-ini uyu na ni kuratuika kana gukonania ena cira we igoti-ini ucira wa mugunda kwata tugekuyuria atiriri niguo hihi uratuma arute kakara ici ciothe na muthenya uria hihi ona agikiaria mundu gwitwo Didmas Barasa ni igite ati ni amuhurire thimu na akimuria muhe tips cia kulilo riu as per now haria tukinyite kuratuika ni wenyitite migwate surely it's not a laughing matter but Gathoni is it that bad
that you can abduct yourself. By the way, njuge as a human being niĩ ngĩona video ĩyo rĩ ngiuga woi ta imagine ũyũ nĩ baba wa mũndũ ũyũ nĩ boss wa mũndũ ahana ũguo atetwo gĩthaka yani ũkanyanangĩra tha ciakwa niĩ na ningepeleka mahali ningepeleka tha ciangu mahali no nĩ ndaiguire ũru then ku follow up kuona atĩ yarĩ self abduction. And then surely no ria twagite wasanii si ukuje tukukast pale KNT akuya na stage managed surely mundu gwetwo na ni uhoro wa kieha by the way gutwika ati ateti nimegukinya to that extent ya gukorwo na such PR. It is very 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 sad tondu ningire tutikuho ni tukuga seriousness area ya riri undu uria stage managed na undu uria wi wama. So we will not give the seriousness that is supposed to be there to something that is real. Exactly. And by the way, MP Koibori ni wagwitu Juja. We are talking about my MP. We are sorry. Pole sana. Ni pole muno. Nyingi muno. Turabete kunyitwo ni kieha muno ni gukorwo MP witu tuonete arakoma lifeless. Na riu ri kuringana na borithi maraiga atiriri kwina ango igiri no tuguo gathonio iga na nona actually the tactic had worked on you arigaga ya mbere ndaga hihi ndaga sympathy good actor ndaga sympathy tondu ni nguthomaga rugano ngona ni maumirira mariku mangikorwo meho ndaga sympathy na he muthenya ucio ni onire but pia thirikari ri tondu uria gutarie ndenda ihanete rathukirio ritwa tondu already jina yake ya serikali iko pabaya imeenda jina ya serikali iko pabaya. Tutasaidia serikali atutaki tena. Riu nirona atiriri agikorwo na manama tondu I guess kuria makoragwo mena a hand in it they don't go that deep no thuria yes no anyitha no riu ha tondu matiare na okay kuringana na uria story so far allegedly keto huthire cigo iko gukiro ni maingirire muno na makirora make ni haure mena kio nigetha matigathukirio no kirora muno ri about abduction na kuikira maundu arranging something for yourself ugacoka ukaigirira thirikari ni undu ukoretwo ugikika muno tondu ni tuonete some of them are planting trackers in their vehicles magacoka makauga no thirikari koguo it is something that is now because it is getting out of hand na andu na ateti agiko kwiragwo politics is a dirty game agikorwo ni urenda guthaka muthako waku na please do not joke na itagwatia igimeta atia emotions share and be real play your cards well not you horo out idaha we stage manage maundu together okay stage management sorry bugwa ni ari gitwa kinya sorry to say mutumithira ndaririe at one point ni ndaririe then after candidate I remember the ure no me athena no korwo ndoi yeni we no thaicire tuge ndire ha kameme afu jigwe mundus is abducted in the house igiareria haha todo dioe so I don't know of course we might want to say toko ndamenyaga but na mutumia ucio ari na kieha akiri na kio but still on people are good actors ado ni moyo guthaka wega ugo tutinge conclude through atiriri ati ndoi kana ado ni moyo guthaka wega ti conclusion koguo tutika uge ati ndigwetiga turi horu uguo it's unnecessary. It's very unnecessary. Na guonaga aria riu mandikite makiura maumirira kana riu thirikari kana igoti ringitua gukinyukia serious step wa mbere parliament ikiuga kumuheria no marungane meige uti wega na no akorwo akieherio wakere no ho tondu uyu ri ni witagwa tia false information spread false information na oho ri atiga ahoria kura ku ajakire ikura ni mu akimwehokera kura cianyu ringi kama koguo ri maybe uri arendaga sympathy work this time round ilibako mebako vibaya it has backfired na he fata oerwo ikinya tondu if it was something someone else mundu tari thirikari-ini ni agioirwo ikinya koguo kuerwo ikinya ri watho ndoi mundu wi hinya-ini na mundu wanjiku wa kawaida koguo angikorwo ni punishing we go both ways. Akwe a perfect example that kionereria kuria where usani ni kuri na avenues yes. Siakwa.
Tumathie vieta. Ailipi kama ubunge. Hivyo Ailipi na unajua. skashout. Kethome tuikirie tugicokererie tuthie na mbere na maundu maria tukuhaririirie no turitereta maundu maingi na ingi ni ndeto cia kiha muno makiria na ona maundu ma apology kiume giki andu ni maherete ni mahoete mohera na njira nene muno Kithombe tuikirie tukunde tumahe ndukae guthie haraya. Kameme TV. One day, you will eat, walk, and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia.